Ti napalabas, gapu ta pumanawon da Cheryl kan ti amana iti lugar da, nadagdagan ti pamati na nga addan sa bali nga ayatan ti balasang. Banag anang dagdagan mat ni Doña Agida. Gapu iti dayta, naburiburan ti baro, ket di na napuutan nga inangaw ti balasang. Imbaga na nga isumetten ti armen na. Idi na istorya ni Darren dayta abanag ken ni mamang na, sinugsugan ti baket, nga ipaypayso na kung mati angaw na ken ni Miles, ta isuda kanu ti talaga nga agkabagay. Ket ita gagayem, adto'y nga ruden tituloy ti makalawas apakasaritaan tayo anapauluan. Ubbaw apammateg. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. Panagkitakat nila ang Miles ti maibagay kat kaapapabi. Iso ay paypay-subon ti ngaw mo kankwana nga armad, iho. Awan ti marik na nga ayat kini Miles, mama. Pasursurum to nga ayatan. Nila ang Cheryl ti ayatak, mama. Oh, awan serpina day tangay pagpagam. Iho, no di mo pala ibawing tayat mo iti sabali. Ipagpagak lang nga rudan. Nakita nga ada kakibkibi na sa bali alalaki. Wano? Di ka mabati iti ipagpagak, iho. Mamati ah. Tentex na. Adi na kun kayat ang makita kan makasarita. Sa nadagdagan, tapi manaw da nga agama dito'y lugar tayo. Gaputa da saksak bayan ni Cheryl. Kayat na siguro makalapsot kan ka. Iso akin ay kayat dan tipim manaw nga agama. Tapno di mo makuriro. Nasakit inaramid kanyak ni Cheryl. Kasla nagpanasan ti lubong ko. Iho, laglagi pam nga at isam itilikodan dagiti saam. Kat nila ang Miles ti makaipaaykan kadayta nga isam. Iso nga ipaypay sumuod ti agaw mo panangaram kan kuana, anak ko. Eto na ang araw natin. Oray lanak tanga na nagbitbit ka dagito eh. Anong unay ti ginatgata mong abastuta. Ay nagadudaytan. Saan nga basto ti karga to'y may sa abag, tatang? Anya garo tinagyan na. Kitaan nyo ha, tapno maamuan niyo. Ni. Anya dayta. Kwaderno, bag, nadumpay ka sa pula, hindi pa nagadal mo. Nag-sale nga minti may sa abasar kadagiti school supply, tatang. So agin matang ako na kadagiti masapsapol ko iti umaya pa nagsasarek ti klase. Napintas launay. Tapno awan ton ti problema inton pa nagsasarag. Eto na ang araw natin. Aging gayta. Jak pala mamangkit kita ti ladawan ni Cheryl. Nakamumay di daytoy aladawan na. Apay, anilo ko na. Iho, anya day taboy buya malatawan. Sino ti... ladawan manan ni Cheryl? Wan mama. Jak mauma amanggit kita iti daytoy aladawan na. Aguray ka, takitain taman. No asino tinapimpintas iti at iti ladawan. Mabitla pero war ko iti pitaka. Timot ladawan ni Miles dayta mama. Wan, dinawat ko kan kwa na day ladawan. Takayat ko nga ipakita kan ka.
Pagin na sidagan taman, kitain taman no asino tinapinpintas, iti daytay mo aladawan. Mama? Iho, kita ang tilatawan ni Miles. Kasla naranran niya kakiti matana. Ngam ni Cheryl. Wan. Nalandanay ti mata ni Cheryl. Kan, napudpo daw ka nataytayag pa ni Miles. Napimpintas nga dayo, ngamiti dayjay at Cheryl. Saan atila nga ti pagrukutak nga gayat mama? Iho, aklo naman kan saan, nasaysaya titirig nayo alalaki. Dagiti makitkita yo anapimpintas at ayag. Tsaka mo. Insukat na kanday siya papay. Iso bumirap ka matan iti sukat na dita pusom. Arma mo ni Miles. Tabareng no nadardaras ti pan nakalipat mo iti day siya palang kantis a papay. Nagwapo ni Darren iti daytoy aladawan. Kasla umis-isam dagiti mata na amang buybuya kadagiti aglulong baadaluyon. Idinapan kami nagpagnapag na iti igit ti paypay daytoy. Andiyan ay dagat kita. Di manan ladawan ni Darin. Malaglagip ko lang ni Darren tatang. Iso ngayon ruwar ko tiladawan na iti pitakak. Anak, ad-adi mo malibatan. Nusang kakitam tiladawan deta. Iso ngay madayuta tapno malipatan mo. Tsaka mo tatang. Hmm. Nga moray no imadayuta. Nakatalimang latta dito'y pusok ti lalaki anang yawatak iti ayat ko. Bukas ka palagdan daliw. Nasaktan ka lang aro dun. Lipatan mo. Pinanagnakan keng ka ti inana nga dan relasyon da iti daya babae. At lang madudog tarik nam. Nukanahin mo alaglagi pun tinapalabas yung adwa. Ti amok. Saan nga ubaw ti panagayat ni Darren kanyak? Nagang-angawan na tinapudno nga ayat mo. Isu alipatem laangan anak ko. Girl, I need you. I need your love. Papanan nga tanitaren. Alis tumatarim mo rin. Di ba la nagpagkada no sa dino ti papanan na? Ni Miles ti umawawag. Hello, Iha. Tita, please. Kasaritak man bit ni Darren. At dala ibagakin ko, ana. Ah, Aw-awagak iti sapon ng di namat sungsong-batan. anya? Please, tita. Kasaritak man. Kwa. Ay, pasensya kan, Iha. Ngamawan ni Darren. Karurwar na laang. Diya ka mo no sa dino ti papanan na. Napanan na, tita. Ay, tiyak nga rod mo, tadimot nagpakada kanyak. Ngambay taintun sumagpot. Ibagak to nga imbawag ka. Kaya't mo makasarita. Alaman nga ro, tita. Baring no saan mabayag iti napanan na. Sige nga ro din, tita. Bye. Bye, Iha. Ay, sapay lako ba? Tama kapag ginasidag tumatlaang tirik nada at duwa. Mabitlaang, umayakon.
Kumusta kan, Miles? Darren, si ka? Ne, apa yan naklaat ka nakakita kanya? Di nakadipastrikan? Saan man? Sige, sumrek ka, Darren. Dito'y tao nagsarsarita. Agyaman na. Agtugaw ka. Taman pa'y, anay galis ka nga imay? Gaputa, nakadesisyon akon. Nakadesisyon? Nga niya. Nga ipaypay sukon, di angaw kuking kangarman ka. Anya? Agrayo kan kanya, Darren? Di mo ka di kayat? Wenno, bastedak ka di adagos. Ay, sa bagay. Diyak mo't ipilit. No di nakayat. Ay, saan akas ti kayat ko nga ipaawat kan ka, Darren? Nawaya ka nga agrayo kanya, tawan mo't nobyo. Yung tijak pa'y lamasong batan, kati saludsod mo no basted ka no saan. Jak pa'y lama ibaga no niya ti pagbanagan da ito'y apanggap mo. Aday ta. Mauram amin ang dagiti pakalaglagi pakani Darren. Sapay lang ko ma. Tain inot ton amalipatak. Anak, kanya na kita pinuuram iti pagbasuraan. Amin dagiti inintad kanyak ni Darren apakalaglagi pakkan kwa na tatang. Anya? Barang no iti panagbalinan adapo dagiti pakalaglagi pakkan kwa na. Kat dumapumatan ti saam nga impay na kanyak. Anak, si kamot lang ti makaaga si ti sugat nga impaynakin ka. Baban iti panagbalin mo anatibkar, amang sango ka iti panubo kiti biyag mo. Wen tatang, agbalin akarit kanyak ti saam nga impay na. Kat ipakita kiti dayjay adaren, nga adda isam iti likodan dagiti saam. Sa dinumanan tinagkapwam. Apa ano rumuwar ka kat di ka man lagpagkada kanya? Anya kayo na yung mama. Baro akon. Kat di ko saludsudan pa no sa dino ti papapanak. Adda ka din ar mo masabali, iho. Addan mama. Anya? Oh, ni ka di Miles? Uwan mama. Naibaga akong ti ayat ko kinkwana. Paiso? Kastaman di ko nakan ka, iho. Saan kayo pa'y ngagragsak? Ah, Tadyak pa'y amo. Tibanagan ti ayat ko kini Miles. ay tulungan ka, iho. Di kang danang. Siyak, di makamukan ka. Hello? Hello, Tita Agida. Apang imawag kayo? Apay adi mo yung pagpagakanyak, iha. Anya, Tita? Apas pasyara na kamat gaya man di anak ko. Diyo kaya, Tita? Ay, kayat ko ay, ha? Kayat ko launa ay. Tas ikati-kayat ko ang maasawa ni Darren. No, lakit di, tamaaklon mo ti ayat na. Guwapo, kan nasayaan ti anak yo, Tita. Ay, syempre. Iso adi mo kuman parigatan ti anak ko. Aklonam kumadiha. Girl, I need you. I need your love.
anak. Apayan akan adayo manan titurong ti matang mo. Malaglagip ko lang ni Darren, tatang. Itanem mo iti lagip mo ni Darin. Tapno makamove-on ka na ako nada. Sana kas ka rin na timang lipat, tatang. Ngamsapay lang ko, ma. Ta iti panangituloy ko, iti panagadal ko. Inot tumat lang nga malipatak. Ikarigatam nga ramidan. Tapno santo nga iso ti makakuriro iti panunot mo no agadal ka. Wen, tatang. Awan pagdanagan niyo. Talaga nga igaed ko ti agadal. Nagapon niyo, mama. Napada kiti may sa jewelry shop, iho. Kasta? Kaya't gimatang kayo manin iti alahas yo? Saan para kanyak tiginatang ko asing-sing. No di kat itad ko kan ka. Ta isagot mo iti ar-armam. Ni Miles ka di ti kayo asawan? Ada ka di pa'y sa baling ar-armam, iho. Ne, napanunot nyo man dahi abanag, mama. Gaputa di mo mo't mapanunutan, asagutan. Iso asya kung ating matang iti sing-sing, ay sagot mo para kan kuana. Kita akman nga ron. Okay, hatoy. Wow! Nagpintasan, mama. Nagbato iti perlas. Nginaan man dahi to eh. Ay, siyempre. Awan kanyak nga uray nginginain dayta. Tanapatag unay ti pakaisagutan na iho. Hala, agtoy. Wati mo, kat mapan ka manan iti balay da Miles. Alan, mapan ka, iho. Adak manan, Miles. Tupay, asig kamanan ka. Sige, sumrat ka, Darren. Agyaman na. Agtugaw ka, ta agpay sagana ag ti merienda iti katulong. Uray sa anan. Ta jakmat lagbayag. At alang itat ko king ka. Ha? Anya ti itad mo, Darren? Saan ka nasagutan, iti kasangay mo. Kaya napanunot ko, tigim matang iti regalo king ka. Uray nalatawan. Ha? Anya ti regalo? Mabit lang ta irawar ko iti bulsak. Antoy, Ha? May saak kahita, ti inwar mo di ta bulsa? Atoy, awatam ti sagot ko king ka, Miles. Akas tanda, ti bagbagak king ka nga ayat. Ha? Anya da ito eh? Lukatam, tapno mamuam. Okay. Wow! Sing-sing? Napanunot ko asagutan kay ti singsing. Tabarang no tinak unay parigatan, iti panagdatdatan ko king ka. Amom ka di ti rason, no apay addi ka pa'y inaklon? Anya ti makagapo. Gaputa, masinter ko. Akasla, agdumapay laang ti ibagbagam kan diktar ti puso kan panunot mo. Ha? Ibagbagam nga ay ayatan nak. Ngam ti umkis di ta pusom, kat nipay laang Cheryl. Puno day ta, Miles. Ngam uray no isot ikis ti puso. Awanan ti Serbina. Tayo sukat nakmat ka ni Cheryl. Isungak lunam ko man ti ayat ko.
Please. Iho, kasangsagpat mo pa'y laang ara ka dagos ang tisinagom. Hapay, saan ka di nga inawat ni Miles? Tisagot mo kan kuana. Inawat na mama. Ngam, di na pa inaklon to ayat ko. Iso nga, isardang konsan. Anya? Ay, saan iho? Saan? Tama pilipilitan nakla nga garam. Tawan mo't timarik na ka ayat ng kuana. Sa kalpasan na, pakipot pa'y laang. Ay, mama, daksan maanusan. Tanya ti kayat mo. Sikpawan na tagos tayat mo. Iho, ano sa mati aguray? No di pa'y nakadesisyon. Aging gakano amarik nana, anipay laang Cheryl ti ayata. Kaya't, di nanto kano aklunan ti ayat ko. Ay, anak, lipatem nga minan amamin pinsan ni Cheryl. Tapno maaklon na mo ti ayat mo. Saan akas karina ti manglipat, mama? Tapno na dardaras amalipatam day Chay at Cheryl. Isaksik mo kami di ta panunot mo Nga adan sa bali nga ayatem. Ani Miles laang ti ayatem awanan sa bali pay, iho. Mabitla ang umayakon. Naimbag nga oras mo, iha. Tita Agita. Itaman pa ya pinasyarnak. Sige, sumar kayo. Agyamadak. Napatiglakit di tigagara yu, tita. May dakpay pinasyar dito'y balay. Talaga na patag-unay ti ibagak. Iso na ka umayak, iha. Anya ti bagayo, tita? Iha? Mapupayan ti anak ko. Tasaan mo matlaangan ama aklon ti ayat na. At kuna na ama pampanunot na nga isardang ti agrayo kan ka. Anya? Iha, amo kasipod kinaubing yo kat addan pa naggustom iti anak ko. Iso ano kayat mo, ada kayo ti agginasat. Aklo namon ti ayat na, sakbay nga agbabawi ang mga sawakan ka. Miles, Anya ti kunayo, tita? Agpauyo ni Daring nga agaram kanya? kasatimbaga na kanyak iha. Pakipot ka kanuunay, kat di na kayat ti kasta. Anya amot ni Daring? Amo kasipot kinaubing yo kat addan panagayat mo iti anak ko. Iso ano kayat mo ada kayo ti agkagasat? Aklo namon ti ayat na iha. Sakbay nga agpapawi amamin pinsan. Sige, tita. Awagak tungaron, tagsarita kami. Naitaman di kayat ko kan ka iha. Di mo ba'y payagan. Tamangan no sa bali ti pangibaw ingan na itirik nana. Aday ta. Nakasagana aminan nga usar ko. Iti panangrugin ti klase inton bigat. Diyos ko. Tulungan na ko maamang ragpat iti ambisyon ko. Kaya't ko ti makaturpos. Tapno addan tumot pagpanakkel ko. Inton agsubli kamin kanitatang ija lugar mi. Ay, excited kan samot na sumurag iti pagadalan nyo inton bigat, anak. Wen tatang. Nabayag kun nga inurura iti panaglukat daytoy a semestre. Igad mo ti agadal. Hindi ka pala makinubnubyo ba iti panagadal mo?
Wen tatang, adayo pa iti panunot ko iti makinobyo. Nabiit pa'y day di pa nakaikalang ko kan ayat. Pagbalinim ko mga inspirasyon mo, dagiti di mo malipata na naglabas iti biyag mo. Wen tatang, namnamain nyo. Awan sayangag kapanawon ko iti unag ti pagadalan. Ay wen gayam tatang, kuna ni Insan Albert, agkalugan kam tulatan iti kotse na may sa pagadalan ti pagadalan mi adwa. Nagsayatan no kasta. Di ka magastusan iti pliti asumbre kiti pagadalan niyo. Cheryl, apay hati ka malipatan. Sikalata ti adda dito'y puso. Nagpintas ka iti daytoy alatawan. Jak pulos mauma amang buybuya ti langam. Nasino nga tamot daytoy mawawag? Hello? Sino daytoy? Ha? Angel, long time no see. Nakaawag ka man. Kumusta mo ti trabahom dita Bulacan? Mayat regular ka ni ti trabahom. Anya? Aday padamag mo kanya? Sige, bagam nga rudan. Anya? Ni Cheryl? Nakitam iti universidad di Bulacan? Anya? Adda kaduha na lalaki? Ito na ang araw natin. Iho, agin-inom ka ba nun? Kaputa adda baro adamag anak sa Irak. Anya day ta, iho. Ni Cheryl. Ada kano iji Bulacan. Kat intuloy na tinagadan. Ngam tinasakit. Ada kano kakuykuyog na lalaki no sumrakda iti pagadalan. Aniya? Ama. Namin pinsan gayam. Alinipat nak ni Cheryl. Ay, iso at inasayaat. Ipampamaysamon ti panagrayom kin ni Miles. Ipakitam kin ni Cheryl. Ano na aramid natin ang isukat kan kay ti sabali. Ay ka, maaramid mo mat, iho. Hello, Miles. Nakaawag ka man. Gaputa, ada nasisita unay nga ibaga. Iso nga numasangong, umay ka to pumasyal dito balay inton rabi eh. Ibagam latan, no anyaman day ta. Ta, agsarsarita tamatan. May mayat matlaang no iti personal ti pangibaga at ti amin. O anya, makaumay kanto inton rabi eh. Sige, kita akto no makaumayak. Ngam no jak makaumay. Text mo tulatan, no anyaman day ta ngay bagam kanyak. Anya? Sige, Miles. Adapay pa panak. Bye. Ito na ang araw natin. Kumusta ti panagadal mo anak? Saan ka maglamarigatan kadagiti subject mo? Saan tatang? Nasayaan nga na kasta. Nadama ko ta gapo iti panagsardeng mo iti sumagmamano atawan.
Amangan ko nak no marigatan kan ang makarilit ita. Kayang-kaya, tata. Iso di kay madanagan. Namnamaan nyo ti panagturpos ko. Ni Apo Diyos ti kan kanayo namang tartarabay kanya. Wen anak. Tan makagraduar ka at nanto natalga na trabahom. Patarimaan tanto kumadi balay tayo iji Ilocos. Un tatang, di kay madanagan. Nakaplano amin dagitan. Katitultuloy tayo latta ti agkararag. Sapay la kuma. Ipaay ni Apo ti adupay aparabor ken bindisyon na. Girl, I need you. I need your love. Adyati ko na, biha. Saan ngayon pa sigurado ni Darren? Tiya ay na iti balayo inton rabii. Kastangag paiso tita. Talaga ang nagpauyon san ni Darren. Gapu iti Jack pala panangaklon iti ayat na. Ay, kung nagtumot ngamin kan ka, at di ka unay agpagpakipot. Agabala. Bayam, takasaritak to na imbag ti anak ko. Adda ka no papanan na tita. So adi na impasigurado no makaumay wenno saan. Siyak tun ti magkamo kan kuana. Siyak ti bahala iha. Agdiaman ak tita. Ito na ang araw natin. Ang araw natin. Iho, no sa di naman di ko nam apapanabita arapi, babalin ka ti nga itantan mo pailaan. Mas importante, ti ipapan mo panangay ayo. No, anya man di imbagakan ka ni Miles. Kunakmot king kuana mama. No jak makapan iji balay da. Et eksakt tulatan. Sana mapalin, iho. Taapay ko maasaan na mabalin mama. Gaputa kayat na iti personal ti panangipaganakan ka iti amin. Naartikat unay da a babae. Di kag sasaw iti kasta, anak ko. Nala, mapad ka kitin. At tignay kan, anak ko. Ti amok itayan no di ka umay Darren. No di nak pinilipilit ni mama. Talaga ajak imay. Agpauyo ka kadi. Ti saan ko paila panangaklon idi ti ayat mo. No bastedan nak, katibagamon. Tapno makabiro ka kiti sa bali. Ama maglunit, ti sugat, nga impaay kanyak ni Cheryl. Cheryl man. Miles, dak kayat ani Cheryl ti pagsaritaan ta. Ibaga mo no anya ti kayat mong ibaga. Talaga kadi? Anak kasagana kan amang isukat kini Cheryl? 1 Miles. Dadan sa bali nga ayatan na. Kinapudno na, imawag kanyak ni Angel a kasinsin ko. Ngagtab trabaho ijay Bulacan. Kat ko na, adda ka no lalaki asabali akadwana. Anya? Iti dadyang ipadamag ti kasinsin ko. Mamati akon. Mamati akon. Anilipatan lakon anamin pinsan ni Cheryl. Iso kayat ko mati agbiro ko man iti sabali anopyak. No kasta, katrumbang nga agrag-uka ti ibagat Darren. Taaklo na kun ti ayat mo. Agpaiso, Miles? Juan, ang aguray ka.
Kasla di ka mat maragsakan iti panangibagak. Nga aklo na kung taayat mo. Ay, saan man? Naragsaka ka, Miles. Kunam anaragsak kang kasla. Mapilpilit matiisam mo. Ay, saan, Miles? Talaga naragsaka ka. Sungumay ka. Taiparik nak ti bara ti ayat ko. Aguray ka. Di nag-arakupan. Saan lang arakop kan agak itati mapasama? Miles, Kahit pailaang ipaikan ka ti amin, Darren. Aging gaadita pa yung nakapagkalaysa. talaga apakipot da a babae, mama. Makapasoron. Apay, di na pa inaklon ti ayat mo, iho. Inaklon nan, mama. Ngam, idi parik nak kumatibara ti arakop, kadagag ko. Kat nagkadkad, kunana, sanan tula kano ipaay ti amin na. Into nagkasar kamin. Anya. Kasta, iho. Agam, rabang nalaang. Tamay mayat, naawan pa'y timulit ti babae nga idatag mo itinatahag nga altar. Kat tangay kayat mo natagi ko ni Miles. Agsagana ka. Tay ti kapiitan na panawan, pagsasaritan tayon ti panagkalay sayo. Ano saya ta si mangpet kan anak. Oh, inururay yung kadit isa sangpet ko, tatang. Wan, darumbang unay amamuam, may papan kini Darin. Anya ti may panggap ka ni Darren, tatang. Imbawag ni Ante Miguel Locos. Ibadamag na natulagan ti kasar da Miles kan Darin. Anya, Oh, anya. Nagsakit pa ilang tinakam mo nung namuam day ta. Idin to nabayag matan nga mo nga da relasyon na gitidwa. tatang. Kasla madudog ti puso kiti yung padamagyo. Magnam na makakadipay lang da kayo kan Darin tagkagasat. Apay akas to'y tigasat ko kan ayat, tatang. Saan lang nga iso ti lalaki ang mabalin nga yatam. Iso nga watamon sa bali ti nakaikaryan ni Darin. Nasakit lat na tirik na itinaamuak, tatang. Tay ko lakon, lipatamon. Igad mo ti agadal tabarang makaturpos kamot lang iti kursom. Girl, I need you. I need your love. Agyaman na. Tanalpas tamatla amin ang arikrikitos. Tinta pa nagkalay sa Darren. Kat naragragsak akunay. Oh, kat apay anapasan na ay ka. Saan ka kadi amaragsakan? Iti umada din pa nagkalay sata? Aman, naragsaka ka. Kunam anaragsak kang nakarupang at matarupam. Saan man atila madmadlaw mo kanya. Sige, gawid akon. Tapno makay na nakamatan. Madamdaman. Dito'y ka namang malam. Nagluto ni Manang Sabel. Ijayak ton balay amangan, Miles. Uwan ang inlauman na katikatulong ko. Saan ba't nga tama bangles? Di isunto ti pamigat mo. Sige, inakon. Aguray ka! Darren! Darren!
Hello, nakaawag ka ba, iha? Gaputa kayat ko adamagan no nakasangputan di tabalayo ni Darren, tita. Wan, adan ditoy. Kasangsangpat na lang. Igaw gawid ko itay. Ta dito'y kumanbalay amang rabi eh. Di mo't pinaygawid, tita. Imbagak pa itay nga inlaam ti katulong ko. Tinasaya at may kalangan dito'y balay. Tapno makapagsasango tayo matla at talo amang rabi. Sige, tita. Orain dak nga ron, taalaklantan tilinuto ti katulong ko. Nuray saanan. Ado matilinuto ti katulong mi, iha. Alaot lantan, tita. Tamangan numabanglas dagitoy. Okay. No day tati ko na, baka mo ka. Ala, umay ka nga rudan ditoy. Urayan da ka kinitaren. Eto na ang araw natin. Nabsugat. Kapu kadagiting kakaimas asin data yu loves. Ha? Labs kunam kanya. Di mo pa'y kayat na itang awag ko kan ka? Bueno, kayat mo ti sweetheart. Saan? Da kaya ti sweetheart nga awag mo kanya. Pakasa ti panaginawag mi kini Cheryl ide. Nalagip mo man ni Cheryl. Miles, masaludsod ko man. Apay, adapay lang panagimon mo no may balikas ko tinagan ni Cheryl. Siyempre, makarit na aklat ta ti imon. Dati karod anobyam da di a babae. Ang sa bagay, awanan ti maaramidan na. Saan na kan amaagaw kanya? Tainton lawas na kat agkalay satan. Apay, ngagsangsangit ka manan. Gaputa ka awag lang ni Auntie Lucia, tatang. Anya ti madama gidi ay. Nagkasar ka nun na Miles kanda rin, hindi kalman. Kat, anya ti pagsangitam ngay. Gaputa aging gaita. Ay, ayatagpailaang ni Darren. Kalukuan daytan. Kunak mo't alipate mon. Apay adi mo arabi din ti bagbagak. Gaputa mang namnamak pailaang tatang. Tadipay mat nagkasar da Miles kanda rin, edi. Tatanap mo ako na nagkalaysadan. Talaga lipata ko ni Darren. Dayta, ti kasayaatan nga rami naman ako. Kat ipamaysam lang at ipanagadal mo. Tabarang makaturpos ka iti kabitan na panawan. Eto na ang araw natin. Hello, Angel. Itaman pa ngay mawag ka. Kata niya ti madamag dita. Anya? Ni Cheryl? Nalpasan ti panagadal na ti engineering?
Imbag man, tayong pursigi na tinagadan. Nga maguray ka. Masaludsud ko man. San ka di pa'y anak asawa ni Cheryl? Anya? Kasinsin na di makitkita makatwa na alalaki? Oo, sige. Okay, Angel. Agyaman na. Bye. Darren, Ha? Apay, Labs? maulaw Ah! Miles! Agpaiso, Angel? Nag-graduate ni Cheryl, iti engineering? Nagsaya ato no kasta. Masaludsod ko man. Saan ka di pa'y anak asawa ni Cheryl? Anya? Kasinsin na, di kadwa na lalaki. Oh, sige. Bye. Darren, Ha? Apay, Labs? maulaw Miles. Diyos ko. Anya tinapasamak ti asawa. Masapul nga ipang kay ti ospital. Saan ang mabalin nga dadakas ang mapasamaking ka? Oh my God. Darren, kanya tinapasama kiti asawam. Apay nga intaray mo dito ospital. Naulaw. Naawalan iti po, mama. Amangan mat no agdadagsanan, iho. Saan, mama? Tarimuaran ti findings ti doktor. Iti napasama kay Kuana. Kat, anya tinaduktalan ti doktor asakit na. Mama. Apay nga agsangit ka. Anya ti sakit ti asawa. Nakaroon ti sakit na, mama. Nakadagdag saan, mama. Gustuhunan ko. Anya ti sakit na. Ipagamkad niya. Leukemia, mama. Diyos ko. Tsakaya't amatay ni Mais. Paagasak, mama. Uri maibos amin asani ko aming agasawa. Basta gimbag laki di ni Miles, mama. Diyos ko. Tatang! Nakapasakmat lang iti board exam. Ah. May isa akong anay nga engineer. Oh, agpeso ka darak. Uwan tatang. Katamoyo, kung hati may sa gayim ko nga anak ti akin ko kwa iti may sa adak kala construction firm, irekomenda nak nga agtrabaho kadakwada. Oh, nagsayatan no kasta anak. Uwan tatang, dahito yung tinururay ko apanawan. Makaurnong hakmat tatang. Wala na. Agurnong ka para iti masakbayam. Kaya't ko ngayon tundakkelan ti urnong ko. Agawit tayo jay Ilocos. Kat ijay ko nga ibanag ti amin nga urnong ko. Nagsayatan anak ko. Narakupan ka ba na anak ko? Ay, Labs, Darren, anya man ang timasapol mo. yan na anak ti danong nga inumak.
Mabit nga rod, tayo nakamangala ah. Diyos ko. Makita ka, nakakapkapsutan ti asawa. Ipaayo ko makingkuha na ti milagro. Sapay ko tamabang aral naman ang tirignana. Apama na makainom ay tinalamiis at anong. Ina konti ayan na. Labs, atuin ti danom nga inumam. Ha? Apa yan nakakidamatan? Miles. Miles! Diyos ko, naawanan man ang itipuon. Italay ko ti ospital. Saan ang mabalin ang matay ti asawa? Iho, anya man ang ayat tinapasamak. Apay nga intaray mo man dito ospital ti asawa mo. Napukaw naman ang tipuot na mama. Kat ko na ti doktor. Nakaroon ti sakit na. Una yun, sipod na doktalan ti sakit na. Panakabalay na dito ospital. Uwan nga rot, mama. Yan, awan pa yan dagiti na ipundarmi. Tanaibusan. Yan, nairamraman pa yan ti ornong mi ti bangko, mama. Saan abali? Ti kwarta masapulan. Gamtibiyag na. Mapukaw kat saan ang agsupli. Awan, mama. Anong tinagastos? Ngaman niya nga rot. Kayat ko pa'y nga matidog ti piyag na. Pati dagiti sanikwa dagiti dadakkel na. Naibusan. Gaputa kayat mi ngagimbag. Parang nadantumot ladruas ti panagpaakas na. Iho. Sapay ko, mama. Girl, I need you. I need your love. Naimbang lakit din tanayra na nagpamanila ni Atty. Ganir. Kat indagas na dagito yung papeles sa pirmaak. Adon ti properties ko ija Ilocos. Nagatang ko pa yung tinakalawlaw adagada Miles Kendaren. Pabaan iti abogado ka ni Atty. Ganir. Saan nga mo nagiti agasawa apakairamanan ni Doña Agida? Asyak tinakagatang kadagiti properties da. Adon dagiti na ipundar ko ija Ilocos. Labs, agmulagat ka kuman. Tapno, mabang-anan akmat amang banbantay king ka. Diyos ko, agyaman na. Napanluga ko na. Kaya't kung lagi nun na. Saan? Di mo sa unti kasta. Diyak kaya't amatay ka, Labs. Agbiag ka. Agimbag ka. Mo, maripigatan ka at unayan ka po kanya. Kan siguro, nanaus po na iti babawi.
anang asawa kanya. Gapoy ti kastoy sakit ko. Saan, Labs? Di mo sa unti kasta. Diyak pulos agpapawi anang ayat. Kan nga sa awaking ka. Ayatan ka. Diyak kaya tamatay ka. Si kalangan timang patpatig kerti pakinakam ko. Tapong labanak ng ipatay. Ayatan ka, Labs. Iswa din ako mong panawan. Agimbag ka. Labanam ni patay. Labs. Labanak. Gapoy ti nalaos unay apanagayat ko ka. Oreg balinta. Akapanglawan itinubong. Naragsak tulat ta. Basta agimbag ka, Labs. Iyawin nak ngarunan di balayta. Anya, sana mabalin. Dito'y kalata, tapno maasikaso da ka, dagay ti doktor. Kaslaan tanda dumaksin ti sakit ko. No dito yaklat talabs. Iso ang pangasim. Iyawit na kumani ti balay. O sige, bayam, takasaritak tong harod ti doktor mo. Tabarang palubusan da ka nga agawin. Hello, Engineer Batangan. Masapul a masurot amin ti plano ti panakay patakder ti balay mi dita Ilocos. Engineer, umayak tumatkit din no adda panawen ko nga agawid dita. Okay, Engineer Batangan. Bye. Sino di kinasarita manak? Ni Engineer Batangan tatang. Adu dagiti dinamag na kanyak. Pakasak nan ti panakay patakder ti balay tayo ija Ilocos. Ay na. Aging gayta kat kasladyak pa ila mamati nga adon di naipundar mo. Ita, isarunom manan ti panakabangon ti dakkel abalay ta. Tatang. Tain karik idi kada kayo. Ano maano sandak ang mapaggraduar iti kolehyo? Siyak mati agsupapak. Babaan iti panangipaay ko iti nanam ay abiyag kada kayo. Ito na ang araw natin. Tagkapasyar ka mo't ita diti balay, iho. Wan mama, takayat ko mati makapag-relax. Sipud na adan ti sakit ti asawak. Iyak matlatan balay. Gapoy ti panang banbantay ko kingkwana. Oh, God. Kumustan ti asawam? Kan asino ti mang bambantay kan kwa na? Tana ka umay ka dito balay. Sinarungkaran dagiti kasinsin na mama. Ken adamot dagiti katulong mi. Ay, kat nasaya at ano kasta, iho? Saan lasim mayaatan ay tirik na na? Awan lata mama. Kimaro ti kapusok na. Panyamat kan. Aywan gay mama. Masaludsud ko man. Asino ti kayong balay di mapatpatakder akas la mansyon iti sungadan? Tidamag ko kat di Cheryl dakin balay ti dayjay, iho. Anya? Ano kasta? Dakkel nga rodan tinaurnong na. Wan, kanamob ka di nga dapay sayang guseng. Nga tipod no anakagatang kadagitin laklako yu adagakin ni Miles. Kat ni Cheryl. Anya? Talagang nga adong ti urnong na mama. Dakkel ka no ngamin ti sweldo na. Kan isu ka no ti right hand ti mismong akin kuko iti dayjay akumpanya pag trabahuan na. Girl, I
your love. Darren, Miles, apay bimangon ka. Amang ano, agulaw ka, matumba ka manan. inkarigatak ti bimangon. Kan imasidagan ka. Gaputa, makita ka nga. Agin inom iti arak. Bayan lang, kaya't katagbarta. Kunak mat nga isardang manday ta. Di ka di makauawat ti sao? Kunakmot abayan nak! Binugkawan na. Kapusta di ka makauawat! Salbag! Labs. Pakawanan na. No naungtan ka itay. Apay mata na pinanaon. Apay yan. Iho, gusto na itapan agsagsagin mo. Mama, basol ko, tipan nakatay ni Mais. Nadagdag, gapoy ti panagungot ko kay Kuan. Saan? Saan mo abasol? Amot ay mata, sakit na. Iso ang tinagpating ka ang tibig na. Iso atimon babasulan ti bakim, iho. Apay akas to'y tinapasama ang mama. Nukaano pa'y anasursuro kun nga inayat. Kat isuma ti pan nakapukaw na itibiyag ko. Talaga akas na tipiakan ako. Tinasanat ko ang awatam as ipupuso na ito'y apan lupo. Itipiak ko, anak ko. Nasaya at nasimangpot ka na nak. At nas kanunay ama mamadamag anag apoy niya ilokos. Ha? Anya day tadamag, tatang. Imawag na antem. Impadamag na anatay kanon ni Miles nga asawa ni Darren. Anya? Kasta unay kano aladingit ni Darren. Ano kaano pa ay anasurusuro na inayat na asawa na. Isumot ti pan nakapukaw na. Iho. Iho. At ka matlagayam dito likod ti balay nga akin inom. Bayan lang, mama. Kaya't ko ti mamat. Wunaan, birbiro kanda kadagiti imay na kilamay. Dildilawan dati kaawan mo iti sibay tilungon ti asawam. Ibagayo ti katulong. Tay supay lang ti agtugaw. Ti abay ti ilong ti asawa. May mayat matlaang no sikat ti atay ti sibay tilungon ti asawam. Mama. Diyak kabalan na aboy-boyahan ti pangkay ti asawa. Isong habayaan daklang dito'y mama. Awanan ti mapalintay iyo. Iso pagkaasim. Awatam ko man as ipupuso tinapasabag kan kwada. No kaano pa siya nasursuro kun nga inayan. Kat isumot ti pan nakapukaw na.
Talaga kasta tipiyag, anak ko. Tinasayahat. Umay ka naman. Mapantan iti unag. Aldawan, kumadi ka pa ilagrubuhat. Maladaw ka ni ti trabaho, manak. Sakbaya sumaragak iti trabaho tatang. Adda ko makayat ko pay lang nga ibaga kada kayo. Ngati bagam, Saan alingad kada kayo? Nga doon tinagat-gatang ko a property si J. Locos. Kan adamot tan urnong ko iti bangko. anyang arun ti planom. Kayat ko nga pa na malpas ti may patpatakdar abalay tayo i J. Locos. Agsubli tayon iti nakairuaman tayo a lugar tatang. Kahit mo kasawan, agikat ka ni ti trabaho. Ako na mga agsublitan ni Dia Ilocos. Sa anak nga agigkat tatang. Kinid daw ko iti boss ko. Nga mabalin. Siyak ti iyasay na a project engineer iti may patpatakdar a building iti lugar tayo. Niya. Wan tatang. Iso nga, agsaga-saga na kayon. Tapno patgan ti boss ko tikid daw ko kankwana. Agawid tayon, ija Ilocos. Iho, ado dagiti may nakipamumpon iti asawam. Katsapay la kuma, ta iti kado tayo amang itulot iti asawam iti maudi a pagtungpalan na. Kat maalay-ayan ti saam ngay mukuok iti barhukog mo. Mama, apay kasto itigasot ko. Mabalin nga iso tinayorit agasat mo, anak. Iso apatib karam kumati paginakam mo. Napuka ko, tim mo ng ayat ko. Sa kalpasan na, napukaw ko manan ti mahikadwa. Makaisa magpaingkata, mama. Di mo bukawan tinamnama mo, anak. Nabalog ako, mama. Kaya't kumatan ti mata. Ay, saan, anak ko? Patid karam ti paginakam mo. Saan ka kumaamawanan ni tinamnama? Awanan ti silbi ka tiyak ti biyag. Hindi mo sa huwag kastayo. Agkararag ka. Kumpat ka kankwana. Dadan tulat ta isam. Itilikodan ti saam. Iho, ado dagiti imbay nakipamumpon iti asawam. Katsapay la ko ba? Taitikado tayo. Kat maalay-ayan ti saam. Amarikarik na. Mama, apay kasto itigasat ko, ano kaya? Mabalin at ay do'y tinayorit agasat mo, anak. Kat patid karam ko ba ti pakinagap mo? Awanan silbi ka tiyak ti biyag, mama. Saan? Di mo saan ti kasta? Adan tumatla isam, itilikodan ti saam. Makaisa magpaingkata. Di ka mapukawan itinamdama, anak ko. Ba't ka iti Diyos? Katagdawat ka iti kaasi na. Labansong kakul, mama. Kaya't kumatan ti mataay. Saan? Ikaw mamunot iti kasta. Di ka kumapayanot iti tao ninatingit, anak ko. Saan?
Agpaiso, engineer. Nalpas yun ti may patpatakder abalay mi di ta Ilocos. Agyaman ak engineer batangan. Talaga ana alibtak kayo kadagiti taom. Wan, agawid kam tun di takin ni tatang ko. Rimor ni tatang ko engineer, tada na pan na ginatang. Wan, baliwan yun tulangan ti agsarita. Okay nga rod, engineer. Bye. Sigurado amayatan lakit din ni tatang. Inton ipadamag ko kankwana analpasan ti balay mi. Kat agawid kamton ijay Ilocos. Magriring man ang ti cellphone ko. Adal samot nalipatan ngayon baga ni engineer. Saan matgayam nga iso ti umawawag? Matgayam Auntie Berlie. Auntie, Nalpasan, ti balayo dito'y Ilocos, balasang ko. Kat nagdangkal ka nagpintas. wen auntie, awag laag ni Engineer Batangan itay. Kat impakaam muna analpasan ti balay mi. Di umay ka ito nga rodan agbakasyon kani kabagis dito'y balasang ko. Saan ka mga agbakasyon, auntie? Ha? Ay, anya nga raw. Umay ka magyanan ka ni tatang ko dita Ilocos. Anya? Agpaisaw, balasang ko. Ay, di ka agang-angaw. Agpaiso, auntie. Mayat nga raw no kasta. Tabarang no, masangal tumanan tinawaswas a relasyon nyo kini Darren. Anya? Balon ni Darren balasang ko. Idinto asika kahit awan pa'y asawa. Sana dakas abaliwan nyo asangalan tinawaswas nga ayan-ayat yo. Lakit tagrayo manin ka ni Darren. Anya? Ito na ang araw natin, ang araw na di dapat. Ipanpan tayo amin iti karton dagito'y tatang. Alaan tayo amin na gamit tayo. Awan pulos ibati tayo. Ay, huwag anak. Ngam tiyamok man. Noon ito numay payabulan, di pa nagawid ta. Itan tatang, tanalpas matan jay balay tayo. Ay na. Ay na, magagaran kan sa unay na makaawid. Un tatang, iso adarasan tayo ti agirubwat. Dandani itan ti inarkilak atrak a pangiluganan tayo kadagiti amin agargarat tayo. Masyapol, anadalos to'y arubayan da Cheryl, amasang petanta. Gabutak, dagiti nagtubo manin aruot. Berli, Ay, dalos ka, dalos itaglawlaw iti balay da Cheryl. Awan matagigyan, di ta nakadakdak ka na balay. at danton agna, doon niya agida. Ta sumangputan dagiti aking balay. Anya, sumagpatdan ko nam. Kaya't mo asawan, agsublin dito'y lugar tayo. Taramon kin ni Cheryl. Uwan, doon niya agida. Umaydan agyan dito Ilocos. Tama idistinon dito yung kaanakak nga inhinyera. Adi, anya nga tati arab itak. Tapno tali na iti pambati ta Cheryl kantarin.
Anag kinulip ta iti ayan ayat ta adwa. Oh. Di mo kat saan nga minun nga agsublit ito yung lugar. Di mo kat saan nga agpalin nga inhinyera tayo siya apapai. Kunak no saan nga agpalin apak nang. Mama, Oh. ne, nakayumot itati agin inum iti ara. Apay, ada ka di parikot yo. Ta, inuwaryo ti duldulin yung nga arak. Ha? Ay, awan, di ho. Anya kumagay ti parikot ko. Sikamat, awan. Ne, awan ko nayo. Ngam apay nga rod amay kulkulang kayo. Ah? Ay, kanya na di tantibat-batlaw mo. Sige, panawan naktito yan. Kayat ko, tiag may maysa. Girl, I need you. I need your love. Nagdakkel talaga ti balay da Cheryl. Isupay gayam ti gimbatang kadagit inla ko may adaga. Iti day di Miles nga asawa. Talaga bimagnangin ni Cheryl. Ngam apay abalasang pailaang. Kunay din ni mama. Insukatnak ni Cheryl. Ngam balasang paiman. Darren. Ne, Nana Burley. Adda kayo matgayam di taon nagtibalay da Cheryl. Uwan barog. Kat, itay kapay akit kitaan, amang tangad-tangad iti balay ti kaanakak. Nagdakkel ti balay da Cheryl, Nana. Nagpintas. Ngam sayang. Awan pa'y mat-asawa na. Kan awan pa'y agyan iti day ta balay. At danto nagyan, Darren. Kasta ka din, Nana. Pinaabangan da ka de. Saan? No di kat dagiti mismo nga aking balay ti umay agyan. Anya? No kasta, agsubdin dito Ilocos da Cheryl kung tataramon. Uwan, kauawag da nga rod itay kanyag. Kat kunada nga on the way dan nga agpailokos. Eto na ang Mama! Mama! Darren, apay kasta unay ti apuram asim magpuat. Da Cheryl ken ni Tata Ramon. Agsublida ka nun itang aldaw diti Ilocos. Anya? Wan mama, nakasaritak ni Nana Burley. Kat kunana, on the way da ka nun. Kat, apay nakaragragsak ka. Apay kumano ag sublin dagijay nga agama dito lugar tayo. Maragsakan ak mama. Taka mo dyanan na. Makapaglinawag kami matlaangan kini Cheryl. Anya? Intun sumangpat da. Inaktoy di balay da. Damagak no anya ti rason ngayon sukat nak iti sa balik. Saan? Di mo gandaten akasarsarita day dya palang kantis a babae. Balang kantis ko na yung mama. Maging ga ita, balasang paymat. Ay! Ako? Kasaritak to ni Cheryl. Apaman ang makasangpat iti balay da. Wow! Nagpintasan to'y balay tayo, tatang. Kasla, sa anak pala amamati. Anak ay patakder kay tikas ni kadakkel ken kapintas abalay anak ko. Saan ka nga agar-ara paapla ang Manong Ramon? Umay ka, ta itulod ka ti agbalin asilid mo.
Iti abanda tayan ti silid mo, Manong Ramon. Sige, sige. Mapanta-banta kita ak no napintas mo laang ken baruti kama na. Talaga nga excited ni tatang amakitan ti silid na. Ay, Diyos ko. Sapay la kumata iti da ito ya panagsublimi dito'y lugar mi. Addan isam iti likudan dagiti sam. Eto na ang At ta, nakarabuat akon. Darren, papanam, iho. Nakitibalay da Cheryl, mama. Hindi pa ilakalman asimang padda. Kat masangunak nga ta. Kasarita no mapana. Kunak mo't atimon mapankasarsarita day apalang kantis. Mama, apayasan ka sa uyo ti balang kantis king kuana. E dinto ta balasang paymat. Duadaplanom amangar maning kankwana. Kat di mon patuluyan. Amuyo ka din no niya tiriknak. E di madamag ko asumangputan ni Cheryl dito'y lugar tayo. Anya, Nakaragragsakak, mama. anya. Apay. Ay ayatampay lang tay chay at Cheryl. Ibagak kada kayo tipod no. Uray di asawa kong day di Miles. Nilata Cheryl te etat. Anya. Kinapod no na. Balasang pa ni Cheryl. Ken baluak matan. Sana dakas abaliwak ti agrayo king kuana. Oh, Ket numayat. Mangrugi kami manon, mama. girl, I need you. I need your love. Apay nga insukat nak iti sabali, Darren. Sikati muna anang isukat kanyak, Cheryl. Kat gapo itinalaos asakit tinakam ko. Iso nagarama ka di sa bali. Napilitan na ka ng asawa kaday di Miles. Anya. Sakti rumpang nga agsaludsud king ka. Apay ngin sukat na. Iti ka ano man. Saan ka apulos nga insukat? Gaputa inayat ka. Anya, kat nukula ni mama hindi, nakita na kayo. Nga adakad doon asabali ang lalaki. Anya? Saan na pud no dayta? Awan ti lalaki a kinakibkibin ko no kinakuykuyog ko, Darren. Anya, kaya't mo asawan. Pinadakas na kalaang ni mama. Tapno marakrak ti ayan-ayat ta. Mabali na kasta. Tako na kanyak ni mamam. Anabayagan nga da relasyon niyo ka ni Miles. Saan po doon ta, Cheryl? No kasta. Nagparbula ang mat ni mamam iti sao tapno goraan ka. Mabalin akasta. Inikkanak pa'y idi ni mamam iti dakkala kantidad. Tamaasyan ka no iti panangisukat mo kanyak. Anya? Kat iso tinangalukoy kanyak nga umadayo. No nalaklaka ka no ti pan nakalipat ko kan ka. No kasta. Aramid ni mama ti pan nakarakrak ti relasyon ta. Iso ti aking gapuan ti amin. Damagam iti nalaing nga inam. Ita, maawat akon. Nagparbuti inam. Takayat na nga agsina ta. Tatibak nang tikayat na maasawam. Kasaritak to ni mama. Urayan niya pa'y ti aramidem. Nalpasan ti amin danin. Saan mon amay subli ti napalabas?
Saan ang mabalin dito, Cheryl? Kasaritak ni Mama. Na kayo gayong ti aking kapuanan ti pan nakarakrak ti relasyon mi kini Cheryl, Mama. Pinadax na kami nga agpada. Ay, saan anak ko? Sumardang ka, pag-asip. Sinagkapa mi ti saam ken ot-ot kini Cheryl. Gapo kada kiti aramid yo kada kami adwa, Mama. Pagkawanan na iyo. Aklo na, basol ko. Sa kay tula mapakawan. No agsublin ti ayan ayat mi kini Cheryl, Mama. Tarin, anak ko. Takas kayo nga ina. Tumayumat lang ti mang patay kanya. Anak ko. Apay, anaramid mo di kasjay kadagit ang naktaagid. Pagkawanan na, Ramon. Madamdaman kung tinadlawat mo iti pamakawan. Kaya't ko amaamuan ti rason, no apay anaramid mo di kasjay ti relasyon dagiti dua. Gaputa kayat kaapalsan, Ramon. Palsan ka iti inaramid mo kanyak iti. Iti panangikalang mo iti ayon ayat na. Niya, Kasarta ko maitin. Ngamin sukat nakpailang iti sa bali. amom no apay kay madaywa, ganda nga sawa kiti sabali. Anya ti rason, ipadam! Pinangtanak na iti papam. Ano saan kang esina? Dakes ti mapasamak iti sibubukal a pamilya. Inayat kang agpaiso. Ngimjak kaya tamay sagbak ti sibubukal a pamilya. Amok unay da iti papam. Noan niya timbaga na aramidon na tanabilag timbak ng kayo. Iso anapilitan ak ng madayo. Kena nga sabad sa bali. Gamit ti panaglabas ti aldaw. Ininot anaawat ko ti amin. Ken imbukbuk ko langan ti panagayat ko iti asawak. Ken pamatag iti kakaisuna nga anak. Awanan sirsirbe ti piyag ko. Anak ko, talaga kati-hati na kapangawan. Saan, Mama? Taarig na. Nakayumot lang tinangiwakwak iti punyal iti parukong ko. Anak ko. Sandak nga awagan iti anak. Tano anak na. Saan niyo akiniltay tiragsak ko? Aging gaita. Mapanunod. No apay anaaramid yung kanyak iti kasyay, Mama. Apay, Mama. Talaga ka din, adin akong may kan iti sabali aguntaway. Amang iparik na iti napudnong hayat ko ka, Cheryl. Aklunak. Inayat ka itinapod no. Ngam siguro, saan tanay kari iti tunggal maysa? Cheryl. Itala nga mamiris ko.
Nagpalinak amaag anagayat iti napudno. Ngam ubaw mat gayam ti panagayat mo. Pangasim, saan, Cheryl? Katukad ti biyag ko, ti ayat ko kay ka. Apay nga rod anaglaka ti panangisukat mo kanyak. No saan mo nga inayat di Miles? Apay nga rod ngayon kasar mo. Cheryl, Naglaka ti pananglipat mo kanyak. Tanupod no nga ay ayatan nak. Apay asaan ka nagaramid iti pamuspusan tapno takwatam ti pudno. Nagtalag ka kumakanyak. Ngam namati ka adagos iti kinaulbod. Di mo man la na amiris. Adi nakayat ni mamam. Kat ni Miles ti kayat na masawam. Cheryl, Iso ala dingitak na rin. Palinak ama ang anagayat kan ka. Nagayatak gayam iti tao nga ubaw ti panagayat na. Iso ati may bagak. Awatan tan nga agpada ti napasamak. Tano ita? Saan ko may baga? Ngam siguro. Panawan laang ti makaibaga. No agsubli day di awan ka asping na apanagayat nga impaay ko kan ka. Girl, I need you. I need your love.